Hi Mayam, KPax Beauty da amuhana welcome toujari. Ngasigi review toujagadoriba product se eigi toner ahum ne. Ahanbagi toner se Plum green tea alcohol free toner. Anisubagi sina Klairs Supple preparation facial toner. Aduga third kisina Innisfree blueberry rebalancing skin ne. Toner se akoigi skin care regime houdringaida first step oina after face wash or face cleanser gi matungda sijinajaba step ne. Ahanbagi product se Plum green tea alcohol free toner. Green tea se magi antioxidants, anti-inflammatory, aduga antimicrobial properties oibanina mase oily skin and acne prone skin gida chanaye. Aduga sigi toner se magi consistency se pura ishing dongno tawe hadi pura ishing ne aduga mase tairaba matungda kangkhraga akhoi gi pore se tightening oibagi feeling do aduduma piye mase pura non greasy ne aduga mase pura dry down tawrakanda pura akhoi gi matte oiba feeling do adudu piye adu magi manam se agi opinion dadi kitang strong oye aduga sigi toner se akhoi oil production hadi sebum production do adudo control tawada help tawena haige aduga mase alcohol component se yaudabani akhoi ngasai matte over feeling and tightening feeling do oi targa so mase pura akhoi skin se pura dry oibudo adugi feeling do should be so I think oily skin gidi sigi Plum gi green tea toner se and this is a very good option. Sigi Plum gi toner sigi negative thing ama hayo hai targadi magi bottle the dispenser yaro se I really don't like it haidi ma se tai bakanda yam zoro tabado adumain heta taw. Second gi eigi toner se Klairs ki Supple preparation facial toner. Sigi product se deep moisturizing and aduga eigi wakhaldi skin types loimak ta chana gani na khalle. Aduga moina marketing tawba kanda sigi product se skin gi akhoi pH level se moina balance tawba adu tana it provides full nourishment to the skin na iye. Sigi Klairs ki product se hydration and moisturization phajana piye aduga magi consistency zidi kitang Plum siga Ahanbada thick oye hadi glycerin maktina ta ma se absorb tawbada yam easy oina absorb tawe aduga magi scent se kitang mild ba flowery scent ma yawe. Overall sigi Klairs ki toner se sijinajaba yam nungai haidi mana hydration and moisturization se phajana pibanina sigi Klairs ki toner se eigi personal use tadi yam major oiba difference amta ai kemta uba ngamde eigi skin da haidi ai nahamuk chahi whole year round sijinaye but I recently changed to another toner but moisturization and hydration yam simple oiba toner am pamdi this is also a very good option. Third ki toner se Innisfree ki blueberry rebalancing skin ne. Sigi toner se this is my favorite of the three. Ma se perfect hydration piye aduga moisturization level su phasana piye aduga ma se tai matung dry down tawrakanda dewy look amasu piye ma se antioxidants yawe glycerins yawe aduga plant extracts kharasu yawe antioxidants se akoi skin da glow piba aduga akoi youthful skin se maintain tawada help tawa ingredients ne aduga magi consistency se masu pura ising dongna tawe aduga ma se absorb phajana tawe aduga sijinajaba su yam nungai adu mase taibada sometimes toner is sting tawda adu di sung tawde aduga akhoi gi skin se am supple oi thoe aduga harsh ti sung oi oidre aduga magi smell se kitang fruity oiba smell ama piye. Ngasigi eigi toner ahum sigi marakta eigi favorite se Innisfree ki blueberry range ki rebalancing skin sine haidi visible results ubatang nattabida akhoi gi skin se dry out sung tawde aduma se sting su tawde aduga pura akhoi gi healthy glow ama pibada adu dumaina tawe aduga magi dewy oiba finish tawdu so I really like it aduga honestly aidi magi smell se sisu I enjoy it. Ngasigi review se sidat lotion jarage toner ahum yam different over price points ngaktane asigi Innisfree ge toner se I think even sensitive skin da so adum chana gani na I dum haijage ngasigi di review se sida lotion jarage. Thank you, bye.